Ndagusuhuje wowe ukurikiye Umuhuro Sports TV, nje kuba nabagezaho ibihari kabisa bimeze neza mu ikipe zanyu. Ni ukuvuga ngo tuje kuba twareba ikipe ya Arsenal ndetse na Manchester City, ariko cyane cyane na Chelsea. English Football Cup yarakomezaga aho Manchester City yatsindaga ikipe ya Brentford 2-0. Ntabwo tubigaruka ku babitsinze. Newcastle yatsinze ikipe ya Fulham ibitego 2-1. Hano kandi Chelsea yari yatsinze ikipe ya Cardiff City ku munsi wo kuwa kabiri. Impamvu mbigarutseho nuko ikipe Arsenal imaze kuba yagira gute yamenya uburyo izakina ikipe ya Crystal Palace bihagaze. Impamvu Arsenal izakina na Crystal Palace nuko ari umukino kabisa ukomeye cyane. Bazakina mu cyumweru gitaha, aho Chelsea yo yatsinze muri iki cyumweru, Man City iratsinda ndetse na Newcastle iratsinda. Itahiwe ni Arsenal ndetse na Crystal Palace izakina mu cyumweru gitaha, aho izatsinda izakina n'ikipe ya Chelsea ku mukino ubanziriza uwa nyuma. Ni ukuvuga ngo Chelsea yo imaze kubagera ku mukino wa demi-finale, aho izahura n'izarokoka hagati ya Arsenal ndetse na Crystal Palace. Hano kandi Newcastle na Man City zigiye kuba zahura nazo zishakemo uzarokoka hagati ya Chelsea na Arsenal cyangwa Crystal Palace. Okay, reka tubisobanure neza muri ubu buryo. Arsenal izakina Crystal Palace, Arsenal ndetse na Crystal Palace mu cyumweru gitaha izakina na Chelsea kuri demi-finale. Noneho uzatsinda azahura n'uzatsinda hagati ya Man City na Newcastle kuri finali ya English Football Cup cyangwa se Carabao Cup. Akaba rero ari gutyo bimeze neza, ntekereza yuko wabyumvishije neza. Ni ukuvuga ngo Chelsea yatsinze Cardiff City muri iki cyumweru, Man City iratsinda, Newcastle iratsinda. Izo zose zakomeje ku mukino wa demi-finale. Hategerejwe rero Arsenal na Crystal Palace. Izatsinda izahura na Chelsea ku kibuga cya Chelsea. Noneho izarokoka n'ubundi nyine Chelsea na Arsenal cyangwa se Chelsea na Crystal Palace bizaterwa n'izarokoka hagati ya Arsenal na Chelsea. Hagati ya Arsenal na Crystal Palace izahura n'izatsinda hagati ya Man City na Newcastle kuri finale. Ni ukuvuga ngo finale byibuze finali izakinwa hagati y'aya ma ekipe uko ari atanu. Amakipe atanu harimo Arsenal, Crystal Palace, Man City, Newcastle na Chelsea. Ariko amaze kuba yakomeza na atatu, asigaye na abiri agomba kwishakamo ikipe imwe iri busange Man City, Chelsea na Newcastle. Ayo ngayo abiri rero, Arsenal na Newcastle, Arsenal na Crystal Palace zizahura. Izatsinda izahura na Chelsea. Nanone izatsinda ihure n'izatsinda hagati ya Newcastle na Man City kuri finali ya Carabao Cup. Murumva yuko rero ako ni agakuru keza. Arsenal n'itsinda Crystal Palace izakomeza, Crystal Palace n'itsinda Arsenal izakomeza ihure na Chelsea. So Carabao Cup akanya kariko kose izagira gute izatwagwa n'aya ma ekipe atatu. Ariko ngiye ku bwanjye nakifuje finali ya Chelsea na Man City cyangwa se finali ya Arsenal na Man City. Simbona Crystal Palace na Newcastle zikina finali, ahubwo ndabona ama ekipe atatu, Man City, Chelsea na Arsenal zizishakamo izizakina finali. No kuvuga ngo byibuze hagati ya Arsenal na Chelsea byanga byakunda ntabwo zombi zizahura kuri finali, ahubwo nizo zizavamo izakina na Man City kuri finali cyangwa Newcastle. So rero akaba ari iyo update ihari. Indi update ihari, Arsenal imaze kuba season 2024-2025 kugeza n'aka kanya imaze kuba yagira imvune 100 zitandukanye. Imvune 100 iyayujuje ni ya Ben White, iyo ngiyo ntabwo twayigarukaho. Ahubwo indi update hari nuko uwitwa Gabriel Jesus arifuzwa n'ikipe ya AS Milan. Ariko Gabriel Jesus we yanze kuvuga ati sinzasohoka mu kwezi kwa mbere, ndaguma mu kipe ya Arsenal mpanganire umwanya. Guhanganira umwanya
arahangana n'uwitwa Victor Gyökeres, Mikel Merino ndetse n'uwitwa Kai Havertz we ntawe uhari, ariko biravuga ko Gabriel Jesus agomba kuzakina kuri match ya Everton, mu gihe Victor Gyökeres nawe biravugwa yuko ngo arimo gukora imyitozo idasanzwe ndetse arimo kuganirizwa bihambaye kugira ngo arebe uburyo yagira gute yagarura ibitego. Victor Gyökeres n'umwataka mwiza ngiye kubwanjira n'aka kanya ndacamujyamyeho, ariko nanone kubera ko Arsenal iri muri situation yo gushaka igikombe, ubaka kanya ni ukureba abakinnyi bafashe ikipe kubona amanota 3 batitaye ku mukinnyi ngo ninde, niyo bamukura muri academy apfa gufasha ikipe Arsenal kubona amanota 3. Ibi byose rero ni ibintu birimo kugenda bivugwa i Burayi, bavuga bati Victor Gyökeres, Gabriel Jesus, Mikel Merino, ninde ukwiye kuba yakambara umwenda wo kujya gukina kuri nimero 9 mu kipe Arsenal. Mikel Merino yitwaye neza mu gihe bose batari bahari. Gabriel Jesus yaragarutse ejo bundi, mwabonye uburyo yagiye yitwara neza. Victor Gyökeres we ni ibisanzwe turamuzi, ibyiza yakoze muri Sporting ndetse n'ahandi ntabwo byakuraho ubwiza bwe, so akaba ariyo mpamvu rero tujya tumugarukaho, niwe mwataka Arsenal ishingiraho cyangwa se ihagazeho. So ibyo byose rero tubitegereze turebe uko bizagenda. Ndaje mu kanya gato cyane turebera hamwe umwuka uri mu ikipe Arsenal. Dressing room yabo irimo ibibazo. Zubimendi, Declan Rice, Martin Odegaard. Cyane Declan Rice arakariye utwa Martin Odegaard ku kijyanye no kwambara igitambaro cya kapiteni. Ese Martin Odegaard niwe ugikwiriye cyangwa bakimwambure wa Declan Rice? Ese niko kanya kugira ngo bakimwambure aho kugira ngo bategereze hezo ibanze irangire? Nekereza yuko turi buze kuba twajya gute twabiganiraho mu kanya gato cyane 5-5. Icyo usabwa kanda subscribe, turaje turebere hamwe noneho ibihari muri Arsenal byakomeye, abashaka igitambaro cya kapiteni, abatemera imiyoborere ya Martin Odegaard. Nyine ubona ko yayoboye Arsenal nyine bakiri batoya, bakirimo gutangira projet Arsenal yo gutwara igikombe, ariko ubwo bageze mu myaka 27. Ejo bundi niyo Martin Odegaard yujuje Gabriel Magalhaes niyo afite, Declan Rice nuko nawe ari aho ngaho hafi, n'abandi bagiye batandukanye. So ntabwo barimo kwemera nyine ikijyanye rero no kuba yaba kapiteni w'ikipe Arsenal bijyanye n'imyitwarire mu kibuga. Urebye ibitego Arsenal bigeze kuyitsinda kuri Aston Villa, Martin Odegaard yagifitemo akaboko. Ejo bundi ukabona ikipe Arsenal irimo irashimishwa n'intsinzi nyamara yarabagoye, Declan Rice ukabona bitamushimishije. Nyine we ubona yuko ntabwo arimo kumvikana n'utwa Martin Odegaard. Ibyo byose rero kuva Thomas Partey yagenda ubona ko ariwe muntu wumvikanaga na Declan Rice. Uyu munsi rero biragoranye cyane. So kandi subscribe, turaje tubirebere hamwe n'abo bataka ba Arsenal muri weekend bafite Everton. Ese bizagenda bite?